Naho mu yandi makuru tubafitiye reka tubabwire ko kuri iyi tariki Emmanuel Ferrario washinze Radio Maria ku isi akaba n'umuyobozi w'ihuriro ry'izi radio ku isi ryitwa umuryango mpuzamahanga wa Radio Maria yitabye Imana afite imyaka 90 y'amavuko. Radio Maria ni radio ishingiye ku myemerere y'idini Gatolika yatangiriye mu Butaliyani muri diocese ya Milan mu 1987. Izi radio zagiye zishingwa mu bihugu bitandukanye bigeze kuri 55. Ihuriro ryazo The World Family of Radio Maria rishingwa mu 1998. Izi nyigisho zica kuri izi Radio Maria zishingiye kuri liturgia, ijambo ry'Imana n'ingabire za Roho Mutagatifu. Emmanuel Ferrario yayishinze amaze gukorwa ku mutima n'ubutumwa bwa Papa Jean Paul wa II mu 1987 ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero. Icyo gihe Papa yavugaga ko hakenewe ubundi buryo bw'ivugabutumwa, bityo atangiza Radio Maria. Iyi radio ikoresha indimi 40 kuri radio 75 ku migabane irimo Afurika, Uburayi, Amerika n'Uburasirazuba bwo hagati. Ifite iminara 1500 ku isi. Tubashimiye kuba mwadukurikiye kandi tubifurije amahoro y'Imana. Murakarama.